Kapitan Enteng! Maray, mapantan to maki-birthday. Sa dinaw, Maray. Iti kumarik abak nang. Ijay ilay. Ay, adda kumarem abaknan. De, anyat panagkunkunam kanyak. Por! Ayaban tamat ni Marituyang. Apay ko mga ayabam day jay. Ay, agisupot tumanen iti makan. Ay, nakababain. Sa bagay matkit dia. Ay, mangibabain akadwa ni Marituyang. Ay, daytan tumanen aguy uyaw tiar aramiden na. Agad, saan tangarod nga ayabanain, Maray? Ay, kung saanen dua talaeng amapan. Mapan ka maki-birthday? Isungarod anak kasukatak. Sumurot ak kumamay. Ay saanan, tanay kaduak dagiti ko kumarayk. Mapan ko idawisan. Pagluganan nyo ngay. Siyempre, di tricycle ni Kwarog Sige. Yawidan nagtulat na nga rodin iti si Daek. Wan, anya kalakit din aya. Kat nunapunno da ito'y hambag ko iti soup out. Warog, paandar mon ato'y tricycle mo. Darasag. Unantay. Ay, apay ngamin ayang agap apura kayaw. Adda nga rod iliblibasan, May. Asinaw. Basta paandar mon. Ay, damagang pailaang. Ay, anya pelat kukuam ngay kwaraw. Patarayemon ato'y tricycle mau. Naguray kayo mata. Pariring na pailang. Agmurmuray pailang. Anay. Ay, sus. Ni Nana Tuyang aw. Ay, intayon. Darasam. Agtartari ni Nana Tuyang aw. Makilugan samay. Iso nga rod ti iliblibasan, May. Intayon, Ha? Naa, pinanawan dakmutan. Napanandan. Mapanda ka no maki-birthday. Isumat tinangag ko pagtungtungtungan da itay, nana. No kasta, uray dagiti kumarek mapandamot makibirthday. Well, nana. Awisak pa'y ko mga rod ida, tadag birthday ako marik ijay ilay. Awanan pinanawan da kan. Sa nabalay, tadamot tricycle mo. Sikan at imang itulod kanyak. Sige, nanatuyang. Naglugan kan. Sa dino ayati papananta. Jay bak nang ako maray. Birthday na ka! Ay na, Maray. Nagdakkelan ti balay ti kumarem. Bak nang nga road. Kanagado ti sangaili na. Ay, bak nang ngamin, Maray. Kita am dagiti bisita na. Puro babak nang. Maray! Nimat Marituyang di sumungsungan. Ha! Kita, ma. Anya ti aramiden na ditoy. Umay siguro maki-birthday, Ay, ilumangan ta, Maray. Ibabain na ta, makita na ta ditoy. Agkul magkangarudan, Ay, am na nga ta, ay, bak nang ako, Maray. Maray. Imasidagan ijay kumarem nga ag-birthday. Kat naging narakop da. Wen nga agpaisaw. Ay, inton madamdama, agsalasalan, mangrugen amang ibabain. Nay, anyat aramidem di tayo kwaraw. Si kamot gayam Nana Tuyang. Imay ko intulod da antibanang kan kagawad ko anang. Umay da ka no maki-birthday. No kasta, adada di tayo. Una na. Pero kak man ida. Gayam sa ni anti kabanang jag birthday. Kat no gayam kumal. Kasta ka day. Inak ko maayaban ida, tao may kami maki-birthday. Ngam imuna kayo humutang. Agap apurada nga men. Sa nabalay, tagkikita kami ditaw. Ay, aguray man tayo nakayaban ida. Ay, Marikwanang! Maribanang! Ayan nyo! Uhu! Mga kukumahay!
Ay na, mangrugi na amang ibabayin ni Marituyang, mare. Win nga raw, iso asaan ta nga agpakpakita kan kwa na. Madamdama agsala daytan. Ay, katuwan Anya langan nga iti maibagadang iti tattao. No mamwanda kumari ta dayta. Talaga nga agkanta. Ay, imbuilunan, mare. Hoy, naglaing agsala ni nanatuyang. Ado tinang palakpakan kwa na. Di mi Pinoy kuya. Mabain kami, kwaraw. Naglaing tupay. Apay ko mamabayin kayaw. Ay, basta. Nangan tayo matay. Iso nga agawit tayo. Kat no berberukan na kayo itay ni nanatuyang. Ilamlamangan mi nga rod. Ingkakit di paandaran ti tricycle mo, kwaro. Kaagawit tayo. Saan tayong nga urayan ni nanatuyang? Ay, sanan. Apay pa lang aurayan tayo. Makamu matitibiyag na na. Ayan nga, idagiti kumaray. Jak mutla ida mabiro ka na. Imunada na nagaway. Di da kinuray. Di ta kan inuray Ikak kumapay ida iti kwartada. Tanagado ti inted kanyak jay bak ng akumaray. Gaputan na ayatan iti panagsalakan panagkantak. Ay, sayang. Imunadan. Ado pa'y timpayawid na kanyak amakan. Ala, pagbingayan tan. Ha? Ay, wala na. Ay, nagmayatay. Wen, tagawid tan tanay sumipngutaw. Na! Anya na ito iruruar mo di tapol sa... Ha? Kwarta! Nagadaon. Ay, nangalaam. Nag-hold up kan samit tentuyang. Ay sos, san? Inted kanyak jay kumarek ang nag-birthday. Ay, ni. Di ka matlamalmal. Paasin namang iruruar. Ay, Nagadunga raw. ay, tulungan kan. Ay, uwan man. Tanay, ibingayak pa'y dagi jay kumarek. Dakwanang kan banang. Masapul pa'y ayang ibingayam ida. Kat anyangay. Kumarek nga rod ida. Imbag kumamot malagip da kano da pagsayatan. Apay aya akontraan naksika ba daw? Kasta ti bagam taawan na pudno agay yumaw. Nagadutin niya with ni nanatuyang akwarta, Chip. Ha? Apay ang nagataw? Nangalaan na. Intad kano di kumari na nag-birthday. Nagsalang amin kano kinagkanta. Day talang tinaramid na. Inikkandan iti kwarta. Kutwain, rinay-rayaw na kano ngamin dagiti bisita. Kanjay gayom da. Ni ka di kumari katuyang ti pagsarsaritaan yaw. Nay, agdengdeng kamot gayam kagawad. Ako una. Dito'y mga rod tersenak ti pag-isistoryaan yaw. Uwin kagawad. Ni nanatuyang ti pagsarsaritaan may. Inikandak kwarta. Ha? At dapay nga ta. Mabalinti mapandumawat. Ha? Ay, mangtid at talagaan ni nanatuyang no dumawat ka. Iso umay ka. Tamapantaman kiti dumawat. Umay kayo dumawat iti kwarta? Waraw? Kasano nga maom nanatuyang? Ay, amuklatan. Nala, umay kayo. Umunag kaya. Kunakon ken ka, Chip. Mangtid iti kwarta ni nanatuyang. Imbaglakid din tayo may kami. Mabain kami kumakait. Ala, umunag tan, Chip. Mamati ka nga inikanda iti kwarta ni Marituyang, Maribanang. Nagkuna nga inikanda. Kasama ti isistoryaan da kwaraw. Saan da tayon to? Pay nga inikan. Dayjay tukit din amang ibabain ti kanda iti kwarta. Ay, wan nga rod, Ni manen Marituyang ate akin aramid. Iso nga inikanda. Patsyemot. Kasanungay no pudnaw. Ay namaray, kasla di mo am-am mo ni Marituyang. Iti sa nga pulong nga ibagana, may salaeng tipudno. Awampay ki din na uray may sa. Kita manday ta. Iso adi ka mamate, iti ibagbagana.
Ay, unay kamutang si kabadong. Ha? Jak metla makarwarang, taday talagi babaw dar aramidam. Kung naklaang met ano malpas ka nga glampasaw, agluto kan adagaws. Anya nga ti dagas na itimbagak. Rumwarak nga rod inton madamdama. Sa dino ayaman ng ti papanam. Rimwar ka lang nga rodon anapan naki-birthday din na minsan niya daw. Ita rumwar ka manan. Mapan kula ited kadagiti kumarik daytoy kwartada. Makauray da ita. Tila ipaparamid mo. Mabisina nga rodan. Numalpas ko di iparamid mo, sabalin tumanan ti pangibaw ng kanyak. Ha? Makadlawa ko na ba daw? Saanan anasayat day tangar aramidam kanyak? Ay, una yan. Ay, kasano aya nga ta? Ay, nagregatan ti agpanunot, mare. Ay, wan nga rod mare. Agid-gidan ta mo lang agsensen na ayan mare. Ay, si Kaaman, mare. Apay, ang makigidgidan ka nga agsinnaay. Ay, ada nga rod problema mare. Ay, adamot problema. Ay, anya mo ti problema mare. Ay, problema ti kwarta. Ay, agpadpada ta mare. Ay, kwartamot kan ka. Uwan mare. Iso day ta ti problema. Anya nga ta, no aglunta. Ay, ada mo mapaglunan aya mare. Ay, ada. No anya ti pampanunutam, mare. Iso mat ti pampanunutak. Ay, mapantaglon intong bigat mare. Sige, mare. Ti pampanunutak. Iso matla ang ti pampanunutam. Iso ang mapanta inton bigat. Mga kumaray! Urayan dak! Napandamanan? Saan tan anangag ti panagpukaw mau, nana? Pangituludan nga ta ni kwarog kadakwada. Ijay kanu ilay. Mapanda kanu aglom. Ay, awan kwartadan. Ay sos, kaasida mga ruda. Imbagkin ka nanatuyang ta adalat ta kwartam. Ika kumangarud ida iti kwartada, ang pimanaw damanan. Minto mga mintatam abadaong tila pangibabaunan na kanya. Santa makaluntawan mo't kumaker ta. Ha? Ay, kasanungay nga taday ta. Mangbirok tan iti ko may karta. Asino nga'y ti alaan ta? Awan mo't ti amok. Ang, ay, ni Marituyang nga ta. Win nga rod. Ay, amuda ija paglonan ta ko ma. Kung Ay, kumustaan da pay. Wan gayam anya. Kaya't nasawan. Nasaya at ti record na ijay. Ay, katuan Ang kasanungay nga ta nasaya at ti record na katsismosa may. Nauyaw pay. Naimot pay. Managing bubukod pay. Ay, nakaskas dahaw mare. Hanggang kasapulan ta at talaga ti co-maker, mare. Iso na ati alaan ta. Ay, hanya pa'y ngay. Wanan mare. Bada, dagiti mo kumarik ti sumungan. Unyag paisaw. Ada kami, mare. Makin inistorya ka manin kadakwadan niyak malmalimay. Man anungay? Ay, di mo pa'y nalpas dagiti trabahom dito'y balay. Mabitla ang tay nakasarita dagiti kumaray. Baon kalaabaw. Unlat ta mga kumaray. Kaya't ko ti agkumaker kada kayaw. Taamok ang nasisingpot kayo ako kumaray. Ha?
Amok ada kayo kat napudno agagayam. Ayan tay pirma akta pirma account tapno makapag-loan kayaon. Ha? Kasta kabi iti panagperma, Maray. Na, automatic magayam kan ka, Maray. Apay kumaasaan nga automatic, kit nagsaya at kayo kanyak. Saan ka, day? Mari ba nang sumungbat ka? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay marikwanang. Si kakit di Wa Maray tuyang wine. Nasaya at kami kan ka. Kasta! Maray, gapukan ni Marituyang, nakalunta. Gapukin kwa na. Addan kwartata, Maray. Ay, makonkonsensya akmet lang arod. Ha? Ay, wang nga rod. Nagado ti madian ay bagbagata kang kwanang kita bilib latamat kadata. Di na ta pinagdwa-dwaan apulaos. Win nga rod, idinto tadata, linikliklikan ta. Ay, iba intay di akaduangam na saya at magayam ataaw. Ay, win nga rod Isu mapantan Maray. Ayabantan ni Marituyang, ta ilibre taman. Silibraran tayo man ti panaggagayam tayaw. Sige, kayat ko day tamaray. Panaggagayam, nga awan panagin kukuna. Wan Maray. Ay, nanabanang ken nanakwanang. Nasaya at mata na amirisyo. Anina na to yang kat napudno agayam. Nasaya at ken naanos. Ala sige. Ditan tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Ayaman kamay, iting ko'y panagdangag.